Monan iti mo bisusuai kata purimana tori mo dato sinuala kada katongo haruson dihon haruson Nong itambalut Yesus kasasarit korong memodumi Ay soko irat Sinudaw kadang kotono Yesus nasondihon Masuk tekong sulunan Kosorot ako dinangaantakan Korwong dinaw ilpong saraan Kada katongo harong isundihon Harong sondihon Nong itambaluk Yesus kasasarit korong memoduli Ay soko iran sinunong kadang kotono Yesus nasondihon harong sondihon Nong itambaluk Yesus kasasarit korong memoduli Ay soko iwan sinunong kadang kotono Yesus nasondihon Ay soko iwan sinunong kadang kotono Yesus nasondihon kada kotono nasondihon di Yesus Kanomisi sa takad isang sambayan kinarahingan isang kerajaan sorga konsikol mantada sa kadungno isang buat kaswaban diti kano kagwi haydat magisiso maya diti sambayang nami susuwab amnununa pahit away andahay manambarasan di oroitan nga tarimon dahay may pahit kasiribon ginawo sakiro hadat hariman dahay pasimbano nga may nahay uhupay isang buat kano hay papatunod di niyantok di karahyano tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kaswabon kumadati din sanan kura-kura no tabar di bay no lumis nang kunipih ko sadap ko pang kuro sekira dapat intan dati latuluh dapat namarasan dat kaswabon bay no nga pasambalik boras na patulun nga sakira na pod sambalikan no garong no modop gi nuno na pa nga sambalikon rasuk sambalikon saluar hila salom nga sambalikon utang nga sambalikon lapis sa tulunan sambalikon oso nung kakanipih kabo nga ako'y man akumbal ki umbal ko gihom kahangis ko it minsan balik ngay isay no koy lokay pih da ikarahian dat iko ginawaan dat pangipihan ay di ilan okay
Jadi bayan na po tulo na po panambarasan dati nga pasambalik. Ako po katilombus sa panambarasan ako sobon bayan ho nga orahyan ako dat manha ko pason umad ay sanan to ko. Napay tadaw kanihab nga minaya ko dhilod kondingaw. Kondingaw kamutiga dit mololo hinggi. Minaya ko rubad sangulun. Ni ako salot di Dr. Elvin Chong. Kasyo ako kuroh nahat DM kasyo. Pati lang mo si kasariri dokutur nga di osingga at tapurimanan kuti kako. Jadi mantad ko treatment di siya ato kom 3 angka imo ti nakabayar nga kasaliwan ako mantad hirid walay pangubatan di siya kano pag ginawa ko tokoy iti na po ko mo nakalidasan nga agayo ho gatang. Jadi montakidit ang sihat po. Dit ang sihat po ay so patamporurol ta purimanan antakan naging batid ang sihat to ko iri nakapiat timpo dat mamagampi to ko ti kalidasan datinan. Kada ta ko pumusarod. Kada ta ko naggunaw it pamusarahan dat tok sa kirad miagal ko takanon mingakan po tid o sisihat po ka. Mantad ko asihat to ko hiri nagit kasiwatan datid manimong ilo kasihatan akon ko mamaguna kaman napad imaguna nga akon ko rurubatan mo tu antakan dad haron na tamparurol no mamurimon ko po di tamparurol di daro. Jadi antakan da asihat iyo nga asaro ko yung minggaso mo mangakan po tid milo po mangakan sakir na pagyadi dahara sakit miagal ka sakit ta gout mangakan po ti daging go milo po mangakan ka iyo dadi ta saro nga atapot na po nga sebelum mo kari ka ti sakit iri nagitimpo dati tumingkod dat mangakan dit ay lan dati kasakit. Tu gatang no po ti kasihatan nga amahal. Apangkal mo ti gatang iti kumundat kalidasan. Sayra no pod harot ang parurul dati gumu na hit manto ko pasimbano. Miyagal ko kumoyso timpo. Mantad ka sumakit ko iti na po timpo nga arubat. Miyagal ko dugalon ko no po kanamila kumaradya pakudung kung pondod paudukot pondo daan na sanga daw sa kirang mamutong duo na daw di kaping bay no kadi ginawa no po dat payngudukot pa di kumoduo suway ko ako kakaradya ako po kakaraja, sumuliwan po balanja. Sa kirang may kadihiri membayar, mahal bayaran. May kadihirid dan kerajaan, miagal lo po. Ay so daw bayaran, mura bayaran nga, ay no sanga daw mandad. Hiri kano paingan dadat bo jam-jam. 1-2 jam ko paingan dad, haron na to nga hopadami, init ka korubado kutur. Rubatan ko ditimpo. Suway ko katali po timpo balanja no pod. Isuang ko rubatan ako no po ko balanja karita. Balanja pod ditubat. Tokoy. Sa karon po miagal hitid so okay. Mantad ko PKPB. Ino po hit manumpanggat pangangkutan awam nga kamuyan ko kasi siya ni bugyawo sorohon nandadat sa kirod 5 panumpang sa paru panumpang bagyari doon daw
tambang no padigulod mantadet so okay. Soki no didolan tiyo mantado so okay may kaningaw nakakasupo ko pa dit pero no ringgit tiri hoy 8 na maturingit 8 ringgit nakanta rin di ay 5 ko 8 di timpunan nga bay no so paru panumpang IPI karu si kusong bayaran mo mantad ko hopo 2 ringgit tambang bay no talo na hopo 2 ringgit mis insan misaguli onom na hopod jadi sekira sumakit ko ki ada anu pa tadaw akan pa na kerja sendiri tiada kerja tiada duit ada anu tadaw balanja so okay keningaw 60 ringgit pergi balik hari mangkuit makiano 35 kari 70 daruman ko po hatus pero no nadan po tadaw tambang po jarum po tokoy hilo numati gi jadi muntok kita masihat po gi mantad ko asihat to ko iri na timpu dati det mantamong to kesehatan kada ada sumakit pun tamangan lagi kesehatan om ay may dot ino paday kesehatan hindi nga asoro ko pasan di pasar gym gabu mantamong ko no po kalidasan detinan do hopo de taon tamangan ko di kalidasan detinan no hopo de taon kasyo aduh ya ano ko ibo nga pangin sa samod gud di haratong parurol gi yati iharatong parurol nangopili to ko nati nangopili to ko na monori mo hilotong parurol sayra na po nang kapuri manta kapuri mo na nangopili to ko haratong parurol gi kamoyan na po nga katari mo to ka di kaadaan sayrad otari mo to ko ano dati dat magindalan miampayad ogiro ti kasari ka tumbayan dati kumakinorohingan jadi montok hartong tomporurul susah ngarai itu tomporurul montok har tomporurul tarimo na dati har tomporurul dati akan po di katarimo gi mongosal kan po kinorohingan di nga katarimo kan po har tomporurul asimbayan na tindalanan no inapay kanihab nga nin talangan dati dat moy dat tidak stres o insok katuman do boros kinorangan moy agaan nilo boros kinorahingan tarimon no po dati iyotih kan po kinorangan oh okay lah nga sekira na po hari tuhat dati nakuro minta lang ngait kainsok di adi sekira har tomporurol dati dadaw na diti po magunan bo kano oretan no pay dadaw kam to katarimo no mo ti taruro liri tarimo no pare agan na tindalanan no orwol sumakit pabuli buat ka nga hari hitilad sabat sikula dusun miagalidit hindi kaya apatut ka piyo bo no kadit nimbulan di sangulo na eldad hila di kanihab itinapot ay sakira na pod tumanod to ko kinorahingan ki nga iyati na po nga asili danuno harta kasayangan da kinorahingan nga sira na po dat orita na harta kasayangan ikang kudadi idod asorogi sayra na pod asili kod harta kasayangan na kinorahingan paing kukuro to kod ay mamagampi iti kamunda harta kasayangan sakira miagal ko karita wago ki nuno po ba karita ko mutuh ko mantad ko iwago no po nano
pisusi-susi dong. Pisusi-susi na di wagu pakano. Ako na pakasusian man ngay lopot ho. Tumadad ngon di tingaw sa kayay. Ngondo manok sa kayay. Ilo manok nga atil tamo ni mo. May nasakay karita. Kakita ka na po di manok may sakay karita. Kada tilambusad papagagang. Pagagangan no nagirigi. O ano gid mi kalahit pamagino nga. Tok kom spoing kuro ko sa to karita. O sa nga gid mamanaw ko na po di panahon to mo kada kada may pagagang monggugan. Mamanaw to mo na po magido ni manok. Pisusi-susi nagi. Ay alay diri har sa bulan 2 tulan apasan ko no. Jadi iya di na dadi it harta kesayangan bo. Isuanggot keposian dati doh no po dadi keginawaan nga oretan to no po harta kesayangan da kinorohingan. Sumambayang ko no po miagal karot sakit ki. Sumambayang ko nga ting ka nga tok. O lingasan ko no po gi. Amin ka nga migaan no po tinan. Ako po kasambayang lingasan ko no kinorohingan. Iyo dadi di dohot tasoro. Nga ata ko no po nailanong pa yung kukur. Mystery. Mystery ka daw lo. Iti ko mo yun dat harta kasayangan nga. Mystery ka daw. Mystery na miyampay kinorohingan. Iyati om kinorohingan. Ata ko kayo lumpay kuro to. Iyati nga muna to si tumanod kinorohingan. Monotos to kono sumambayang doa puasa satu kali karay to pasala sakit sumaki tiga sari paingkuro ko gadit ti Tuhan dat kumuan harta kesayangan ka nga ngono pa di dati pagalo ilo tajuk ki pasambalik kan tati keposian dati tibo kasaro to kapadit anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang ki. Kauli nagitanak kat ibarukon. Nu kadita pa daw. Ngo da ko pora sukadit. Pasaro ngay sinsing ila tunturu. Pangkaratadit. Tayam-tayam mo alamu kagi. Nu kadit ditabang daw. Lai da kunad asatia aku miyampay dia aku mamusay nununuhit aku nukorohian aku ya ako malaramayan da tiyati ka iri nagidi ka kaduyaan ko na po nga mantad ko ihati om it osanongot hubungan dati kumakinorohingan kamoyan ko iya na pandam tulun ko na yan daw ka paingkura pia kaadaan no nga atatap ko na kumado. Iya di po daw paging sasamod na ginawa. Mantad ko atatap to kat ko makinarahingan. Kadang-kadang kat ihon po kasarogi. Miya galidit. Milo nagi kamon pologosan. Milo kamon pologosan tu harhit. Pain tatap na isilad. Pain kukuroh piyahot. Awayaan di sila nga. Pain tatap to ka na kinarahingan. Kaharitin di ba? Boleh jadi dia deh. Nga ila na kamon ko mystery ka daw lo. Ina pa tanggung jawab to kaditi nga paingkura na pakantakan atatap to kano kumakinarahingan. Pasambalik po tiya. Pasambalik piyahot paralandat ay paindalanan da kinarahingan kumadati. Iso id atatap po ginawa dati. Pinsambalikan piya ko po siyan dati. Iyati na po nga atatap to ko tumandod da kinarahingan. Amin. Nga isay na gadi minta hartong parurual gitu koy. O inggor iti mo tiga hartong parurual. O kito kuna ditulun da suay magisusuay gatarual na tulun gi. Haron o inggalahan da tulo. Haron o rual talingo, o rual mato, tadung, nipon.
liyaw, hara no pa nga itong parurul, dugalon, hara asma, hara no pa nga itong parurul dati tiki. Kau kito, kuno diwa kondo hara torwol, miyaga ko'y dugalon, kau gumuan dugalon la. Nga, miyagal ko pahara ni hagutong ruyong. Manu po kung dandad sup tarajun da nangko, samayan da manok. Nga, ayak, ino pa hara dugal nga, ayak. Haron di pakudung ko, pandad orwalan da dugal, migiti-giti mobokobo. Oh, kita kunom, ay, untung ako na to, akan ka ilatarwal ko, kang ko sumano. Ori katano ko na hatarwal nga, mahumusaraw na, asoso nung padadid, iya ko hatarwal. Asoso nung padisya hatarwal ko, kako na da. Nga iti, natit, kanta-kanta ka diti po magunan mo. Maanto ka na po hit, iti na po, nuno itawayan dati nga, isa o pamalahawan datin. Ako nagigumirat kumakinarahingan. Mano takod ino pa'y awayaan takod dondo. Nga aiso no kago. Iri ni batas kinarahingan kumadadid di. Nuno na pahit. Harad hiti po magunan da dondo. Lobi po dati kayong garitan. Nga mano takod katalib. Wayaan takod na po. Paingkura na po. Wayaan na po. Iri ni pananud da kinarahingan dat good man, good woman nga nuno na pa itawayaan, okay ka, wayaan na po. Si Tujoy, tok, kura, kan ka sumakit ka kay numot si Tujoy. Aramin ang inumboy, tigi sakit, tingkod. Dat di ka sapo sumakit. Ay, ayati na ti bo, sapon ta ka na pagi. Paingkura pa nangko. Okay. Jadi, bay no po nga, pasambalik, kisarit pa ng barasan dati, isuang nga Matius 5 ayat 1 gisa matiga. No, di ka man napakudong kong may na kuratiha. Okay? Matius 5, nga orahyan ko paimpunan dati dihilad. Matius 4 ayat 23, may oratian dati at kinasalimpunan nila sarita. Yesus manantudok o mamalingos sa tulun da agmo. Pintutok na Yesus sa hilad paimpuli Galilea, manuduki siya iwalay sambayangan, papabar Injil kerajaan da kinarahingan, managak nagid ang sana na sakit, kalamakon ipagilitan da bansa idi. Matius 4 ayat 23. Karangahay na dihat berita muntok di siya, paimpuli Syria, isiriba igitay nagidi kumadi siya, o insana natulundit. Semua orang yang buruk keadaannya, iaraat kantakan daw, isumakit tet ano po ilanom nunu sakit, o dipon o inggorit, no suanggorogon, sakit ayan, inagiit nakakun, numan di Jesus, yolo lingasay. Ayat 25. Ina pa di tulun dat agumudi, nga ahuyod pa di ala dat tumano di siya. Rinumi katila mantad da Galilea, mantad nagi Decapolis, mantad di Jerusalem, mantad di Judea, nagi ilas sa borong da Yordan. Tokpay. Kakitanan na pa dati nga mantad ko kapamalingasan di Yesus. Ilo na kagayat ko piyo ko ay sa sangulon ki. Lingasan. O lingasan ko na po agayat ko. Agumo nagitulundat. Teka hara nagitulundat kabura sa miya galiti. Sumakit ako.
isay no po ikolingos doho tumano do kuno po ka. Jadi olingasan no kuno po tulundat SDA tumano do kuno po SDA ka. Apo di ayay pakudong ko. Pakudong ko nga pati nga. Paing kuragala. Lebih kurangan di paudukut bala wah. Paudukut pun dagid harot pakayaan. Oke. Jadi mantad di laid gisombo dondo itino po komoyon dat torwol nga haro. Haro no po. Sakit. Sedangkan dat zaman di Yesus nga agumo iti sumakit. Intano po dati lohod iki ayat 24. Igitay no di diloit ang haraat at koindalano. Paing kukurati ka mundo buruk keadaannya. Mano po dati sosorohom paing kuro nati ka mundo buruk keadaannya. Right to po ko sumakit. Buruk keadaan po nga iti sumakit mo. Okon pondod it kondali harane pailatan po taburuan gisambalikod na po nga lumungkuh ngay kulit orot yan mati lumungkuh malatsur manit ngay kulit gumandas yun lang ngay nakantala buruk keadaan nila bagi suway pondo nga iti komundat kecacatan anggota. Kasi siya ni matigati ko mo na kecacatan anggota bo. Montaki keluarga tay ko pikaruhangan daharohot ay masaala physical na tanganak siyo do kayo to kawaya daw miya galindo nga ano pa datid iyati na napili dat kotagwang miya galidi. Paingkuran na pahit at tagwangan dati nga. Ratiyan na pa dati iyo. Taka natitid hiti pamagunan nakaduso mo. Iyo ti na matuti hiti pamagunan kaano po. Iyo di na pa ginawa dati. Masimbayan taka na di magindalan. Kawayat iti iyo ti natawayaan iti ka. Nga ina pahit pasti kan dati ki. Nga pati lang gusto ko ogirot at mangigit ta boras kinarahingan. Paingkuran pa awayan. Nga ogirot ako na po. Ya di na dari mo. O saraw ko gadi hilad India hidi. Kakita ako na dit video man ako papinsye. Mantad ko ginumumu o sakit to hilad India. Ina po dihit. Kinarahingan ngay dilo nga. Ngondi dilo po pintamo dahil laut ki. Mano di ngay ulakay di baku-baku. Sungalon di baku-baku. Mumusaraw ako na matidid. Miyagal dati la. Panhanod na kinarahingan. Sigog kad kawaya di miyagali awayaan dilo. Kano to ko po tumilambos sa iswang iman dati ki. Boleh jadi dat ay tumangkiad to ko no. Kung sikaw di isa'y pinapopos. Paingkurag yung mamaraitit. Clary. XI2. Andasan ko tidak adid. Clary ke-12 ang aran di silo. 2X na pa nga. Akon ko 10 ka X ki. I na po nga. 1. Jadi 2 Clary ke-12 kang ko dadi minumanggis yung o kanimo tidi ka iloratil lo kasya kung sikaw dit kitabo dusun at pinoposis yung nga ilo no po di do guna nilam terjemahan bebas ay di ko piusid di dan dusun da kitabilo nga aratian ni bola ki mamusaraw ako no kalau umbal pa di minusa at corona diti dati kano tako pa na ako manghigit na kinarahingan dati ino pagahita sa rodalo mantad ko ayahay intirungan na kinarahingan
Iri na di papintamon di dia lagi kinarahingan daw. Ilo, ilo na mo ti kaboling kahangan dati lo tagayo ay. Iti no mo ti persediaan nati ti dondo. Sera ada katanto katit sakit ta sa rokoro-koro nga. Barabis to ko na sumambayang. Monotas po sumambayang. Ay olingasan. Kadang-kadang apangan na kanto kay mambasa ilot di kitabo. Okay? Nukadilo. Yolo it haratong porurol iburuk keadaannya. O gumuo sakit dilo ang gorit. Nasuang gorogon sakit ayan kulom nuno. Kulo sakit ayan ilo. Okay? Lumpuh. Lingasan ngay. Iho naman ti kasorog. Jujur lah monopot timpudon daw ki. Haron no hit orwalan do dugal ikapagalan na dati. Sumambayang ay olingasan. Mambasa. Mambasa ka no Matius 4 ayat 23 kisam 25. Sigag kay minta lang nga ginaunod. Nakura ko diha to ay olingasan ka. Gisam haron nakabura sa ipagilitan dati. Pero na di may lawat doho ang masitar katua gereja. Makilingas sa pasambayang, gisam doon na ako olingasan ka. Kada ako na ngay lawat doho. Kadang-kadang may ako lawat sumakit ki ako manambayang makilingas. Kapuriman ko na pasambayang. Sambayang kasari ko pasal sumakit ki. Paguluanan ko nagit anuan nila semangat at tumuguang ila sakit tamporurol. Tu iya sendiri nga kapuriman hari taruol ko. Ino pa idahod pahimogonon. Pahimogonon nga itinagi semangat at tumuguang ka tamporurol. Tu oratian na dati ti pamagunan mantad ko nakaduso nuno na pangaharo. Sa kira na pod may takaakan dahil kaday makan ikan tiga rasa. Tok asadapi ikan tiga rasa nga rotion na padati ti pamagunan ginumugumo roso iti pamagunan ki okon ka tiga rasa na ti pamagunan ginumugumo. Jadi irinod secara pribadi iyo na pohom pasal na po makilingos to kayo bagya nga do na po kautamaan ng anuan da kinarahingan dat kagarason do ginawa. Tumuguang nuno na pakantakan ti pamagunan. Hingga dat asindualan ko nuno orwalan tamporurol makiano to ka kinarahingan dat semangat kekuatan tumuguang. Sarohan to ka na pa'y ayub ki. Semangat to baga siyari. Nukasyo. Pailanggoy ako rin makit kumakinaray. Pailanggoy ako nasusu. Pailanggoy ako gumulik kumakinarahingan ka. Ihati ka daw nga ilo na dapat milo na po umbalan. Min ayub-ayub to na. Makiano to kakuatan do tumuguang. So ang kurupya kayong garitan nga. Ay lan na dati ilo na po kayong garitan na po magunan na ay tumalib. Haron na po. Katalib tiso, rumikot tiso. Katalib tiso, rumikot tiso. Isuang yung bolutan, pikaruhangan, keluarga, nuno na po. Katalib tiso ki. Iho na po, miyagal kahar masalad piyong bolutan. Tuah, pagadi na kapikaruhang bon. Mano po iyo kayo la. Masala pikaruhangan ki. Asal lasay. Har masalad pikaruhangan asal lasay do kayo. Iyo no po mumusarogi sa guluanan mantad ko. No, pamadi masala kalapasit ti kang ko. Har na po hit masalad awayaan o siap manalasay. Ano kaputusan asal lasay. O tood to kay. Nga sa guluanan mantad dat. No, pamadi masala kalapasit ti hari ti di bo. Isuanggat kapasian dati kumakinarahingan nga iyo dito ko nagi.
katalib tokod isoot kabaling kahangan. Puriman tokod pimpinan di kinorohingan. Nga sorohon man tadatid. No, pamadis sa lapas iti Tuhan ka. Hari ti di ba? Jadi, irini kamoyan kun iti no pakamondat. Masaala tidak kira nuno no botong otorwol atu malib. Nga, ino pohit pakinun dati haruhi ginawa datid tetap bersemangat. Nugedong kapayan di cogan kata ay. Tetap positif, tetap bersemangat no kagadi. Jadi ilo na dahit kawaya to kabaling kahangan o taliban te ka asalasay haraday ginawa datid no pamakago katalib iti hoy kagi hari pian dadandad mandadandad kano pod nui abantalan no pay abantalan tagwangan no po jadi paingkati tong parurul nga iya ti to kanat ti haro makiano to kad kagarason da ginawa mantad da kinarahingan da tumagwang paingkan lagi kadaw tit megal ko otong kiadan hari magulo hari tumongkiad makiano to kagarason da ginawa tumongkiad tetap tumongkiad ano milad tumalibiri hara na pa tumongkiad gi nga makiano to kod kagarason da ginawa tumagwang mihad bagi orwalan nga ino po hit ginaw dati nga painggirot okodaw nakakadad nupo nakakikang tumano da kinarahingan nuno pakantakan ngono po di dati imbulaya murid teka it pelopor iti dari segi iman kerohanian ki nga ada apatut bo ina po kombalo na ritan dati nga Megal Stepanus dati no pag ginawa antakan na pimbigadan ni siyo tumampulog gumuli iwatu magalay sigog kam harako duma ato rumikot iya dadi tesaro toko nga nakura to napatay siya inailan dati Yohanes Pembaptis numan putulo liyaw miyagal di Petrus pinasalip nakura to iya di nga mantad kagarason ginaw dilo intanto na pala kayong garitan pala pananud kinarahingan bahkan ilo na pala pangabar Injil akuri ni kapasian na pad ikinalimpupusan na kapasian nga iya di asimbayan akan na pakatamporul mantadat pinatay jadi ilo naging nga papakitad aparlo to ka na kagarasan na ginawa tumagwang kada borsa patayon iti tamporul nga aparlo to ka na kagarasan na ginawa mantad ko kagarasan na ginawa hilat pananud da kinarahingan di timpo nakatalib. Nakano hilat tinumagwang no pakantakan. Tokoy. Katampurasi. No di mana tumano da milo mongin tirong kano di ki. Oy. Jadi mantad ko kalingasan. Kalingasan da secara fisikal nigitan di Yesus sendiri ino po di tulun nga pengkuro o huyud po di berbondong-bondong tumano di siya o kono kumantad da sinulihan o kono kumantad da so okay mantad da kondingaw mantad naging keke mantad da ko tamarudu utabulud tuaran kiulu tamparuli tawaw pulo bangki korikot ngay na kakita no tilamusan natin Matius 5 ayat 1 sayra no pod nakita Yesus tulun da agumo
Pamanaw na di siyad minad hilad sa kanuluhon. Sayra na pod na kay rikawi siyo. Rikot na di murid-murid daw. Impun na di Jesus at manudok dialo. Nakurang ato minisya sa kanuluhon ki. Aduy anak ko ay sa nagadit. Ay sa gya pantas di laid bo. Mantad ka ay sa pantas, may nadidit pa'y nulo-nulo. Ay pa, kakita nga itong ulon. Impun na di siya manudok dila. Ayat 3. Kotood na itulun dit, masikin itaguang da kinarahingan, tu iyalo no hit sangano kerajaan sorga. Tok. Mantad pakagot tanggilan. Okay? Hinggo po tayo naretan. Mantad do tanom. Mana po daerah bo. Jadi, ino po di panambarasan di gulo nga naretan dati at kiharo. Tayo ko kaya. Nga bayno na po hom masikin na di kago. Oretan dati. Pasambalik kaya masikin. Kotood na itulun tay ko alumag na itulun da masikin idapan na kinarahingan. Tu iyalo na mati sangano kerajaan suruga. Alumag kaya ko masikin. Paingkura tayo sa tusin tok. Iko mo yandat ay, asanang ila kaya ka. Nga, masikin mo tingay, asanang. Mantad ko masikin. May panakaw. Kotood na itulo na masikin. Tok. Ay, mati otoodoy. Pengkurad ako da purimanan. Otopot na gid nung katangolon. Itinapot tusin nga mangigiti kapatayon. Nga mantadat ay sa tusin, miya gali di matay o purimanan dati. Nga apurimanan ko sandiri lah. Sabab po kaya itinatit mangigit ako boling kahangan ako po siyan. Kaya mo tutang ako mo yan ko. Mantad ko kaya tutang tokoy. Mamanaw nga simbayan. Nuno na pa'y kantakan nga tutang po to sarong toko. Tidak kira tutang mantad daw hinggo. Iri na po pisoro-soro. Mantad daw bengko, mantad daw hinggo. Tidak kira lah. Asal lo tutang. Kaya tokoy ti. Kaya tutang. Sayra dat kono sihat kopiyo nga iri na to soro. Kamoy na po, ay mati asimbayan nila masikin naman kopiyo. Sayra dat iya di masikin nga umang-umangan itulun. Masikin da it dari segi physical iti pamagunan laki. Ino pa kaguhit taburus. Imong umang-umang ihati sebagai tulun Adventist. Pananud da kinarahingan, imong umang-umang. Ay lanud ay sa kumampuan di tulun. Umang-umangan mi. Ikamon da irinahit istilah dot dit menindas ki. Jadi sebagai pananud da kinarahingan. Napili ka na pod ki haro-haro, nanuan ka kinarahingan da paluang kat kiharod iswang nakaposyon. Kada takodod asili dot tukang tindas ilomosikin ngay. Tu naretan matid yolo no matiit sangano kerajaan suruga kagi. Nakuro. Sakira no pod retan tokod agumuugya karatian ilomosikin nila bo. Nga
Sekiranya poray tentokod masikin secara kahaharan contohnya. O satia imati sumambayangi lo nakuro. Mo ni timpu nga makiano na pakinarahingan do kamogoton. Jadi aparo imati sumambayangi lo gi. Om nakuro tu iati ikiharo. Contohnya lah kapagalan lagi. Sakira dat menindas kanu pasya gi. Nakuro tu pati lambus ked kiharo. Sambayangan kamu ti siya di. Kau basan po matiga dati tinga ang wasanong sambayang toko. Toko ipaparatarat iswang sambayang. Nakuro tu iya di. Nakuro tu kamayan kud ang wasanong sambayang dati. Sayra dat miagal ko igereja ki. Pengkurd wasanong kangku. Sayra napod ilo toko gereja. Intahan toko nga o gumuhi ta karikat sumambayang. Karikat tumoy sambayang. No ka sambayang no. Iri pagi po kasanongan ko. Isuang po sambayang dati. No ka dati. Kada pologoso iyolo ka. Sakirad isuang gat kabaling kahangan na kaposyon. May na ilo anway panguhupan ka. Paiduo na ilo mantado kabaling kahangan di ilo. Sakirad sumakit ilo. Mantadi sakit ano karikat tumoy sambayang. May no kamawo ikaposyon dilo itinan di siyo. Gisam mo sabat o rikot korikot kagwi siyo ka. Sa kirad iswa nga masaalad kausinan. May no patah ko ilisino ibarakat nud mabay-labay kumadi siyo. Iri na kuman kud ang sanong sambayang takot eh. Jadi ipiahit tulundot menindas dati ki sambayangan to kay siyo. Iyon lo pia perbuatan di sila Tuhan nga may ni siyo lisiho. Iyo di nagi sambayang to kod di. Tu iya di nagi pinanudukan. Sambayang na makiano barakat kumadit mangumang dia kagya panudukan ki. Kamano pa nga ang sana nakura tu pati lambusid. Ang sanang kapasyan ni dit menindas pia dia tu ang lumis sige sambayang to ko ki. Ano ay ni siya barakat. Yun nga ako kuramarid manto ka pasambalik ki. Ako ni ka manuduko ko tidak sanong nga ay landa ti karati kinaraingan mo. Ako kuramari man pasambalik. Kumbalo ko imo ti sumambayang nga agenda katara ko piyo bo. Nga do apa ribadi no po man ko piyo ko ima. Megal. Hoy to ko sambayang o gumuta ko rikot. Ko ni ko it sebab det masalah kesehatan ko pengkuro mungkin ano ko pud bo. Sayra da sumambayang ko sambolikon ko. Sakira na pod isuang dot kapasyon dia lo timpudon do asimbayan dia lo may naguyo ay kapasyon dia. Sakira pang layo eri nga jika hidup mereka dalam keadaan yang tenang goncangkan hidup mereka. Kumbalo mati na sumambayang tedi. Guyo o na kapasyon dia lo gisambot iyo lo na po nga mamanaw mong kayut minsir, mamanaw, rumikot kumadya. Kumbalo ko yung mati sumambayang tadi. Ikaw gumuhan. Goncangkan hidup mereka. Sehingga mereka datang mencari Tuhan. Dan kinarahingan, gato ilan ni digi. Paingkura na papamaguyo na kinarahingan, nakapasyon dia lo. Pasakitan patay ko. Man paparugian isu ang kapasyon ko pengkuro nga ganda awyuhan ko piyad may nilo pasakit to. Pasaraw ko di sambayang anak buah mo antakandat perbincangan sekolah sahabat bolia
bahaya sumambayang ka. Umbal mati siya sinumambayang. Nurid di, antakan sumambayang nga, kangis nga ko. Nakuro. Nukas yo, may no pila singay nga irogon. Pila singay nga irogon ka. Haro dihit. Hari tambalot te ipagilitan ako minay PM. Ako kuro na ri eldad. May na timbako irogon. May na timbako irogon ka. Jadi umbalan to kano pasambalik. Mantad di gulo iri kasari it sambayang dati. Iya di tayo sa kumugoton. Umbalan no bay na pasambalik. Mantad ko sambayang dati itangolumis. Umbalan na kagod itangarat. Kung hindi ka arato ko ritante di ba manto ka na po pasambalik. Sambayang dati nga sanong kasari. Iriboy ka man kud. Nga sanong sambayang takot tulun korikot may sambayang. Umang-umangan takot tulun. Alo, misi sambayang dati. May no, lugut-lugut tayo ginaos siyo. May apuri mananda siyo lat kababayuhan daw. May no, ahako yolo iswang nakaposyen daw. May harodan no kalangadan dilo da may sambayang. Sakiran iswang tarurul. Sambayang kasari dati no. May galon na retan ko dito no. Onuayo ko no semangat, kekuatan. Ya dito ko naglingasan. Pweng ko rumadiri pasambalik. Lingas ayo ko nakamad, muratag ko kumadin. No, di salat dia digi. Kalau iri na man, pakin anda doon di kinarahingan kumadia. Lingas ayo ko na mati Tuhan dat muratag ko kumutin dat tidak ako no alingasan. Ngait. Ay lah, ni kinarahingan da panampuran ako no na kinarahingan nito mo. Psychology na ki. Nga, iya din na rin mo. Kadang-kadang kat apa kay matila pasambalik. Nuno no poralan. Miyagal ko mamagayat ako rita, bogi. Kumbal ta kay mamagayat ako rita, kolobong. Umbalan no mamagayat at pasunsuri. Ay agayat. Umbalan no pabusulan at mamagayat. Kasaliwan na gigi. Jadi magisusuay mo tila kantakan aduyaan to kod iswang nga sambayang iya dihi. Piro na taon no sumambayang ay kapuriman at ay simbaron. Umbalan no man samboli ka sumambayang ki. Susuay di panudukan. Kada ko uy pamusaraw di mongonsit na susuay ni mati katutukan na. Okay, jadi ino pagay di gulo di nga naretan dati o kaya. Bahay no oretan musikin pasambalik no matilot-tilo. Jadi oretan no kaya bahay no musikin pasambalik no oretan ki. Ino pa ikaswayan ang dati lo nga paingkura diti musikin dat irin nagi kanod karajaan suruga. Kamu na pasambalik yung matilot-tilo. Haro na po lobo. Tokoy. Irogon. Kadaw nga iya dihi. Intan na po kapiya dati ilot. Pinagompo ang girogon di hawa. Pasambalik, inuman di siyo. Kano pa kinarahingan? Okay? O insanan na po tua-tua dahiti taman. Kamu boleh makan dengan bebas. Kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Iri boras siya di. May na dirogon samboliko nukasyo. O insana no pa tua-tua di taman. Ado koyo obulid akanon ki kasyo. Pasambalik mo diri numan di siyo. Sayra da naretan pasambalik nukade di hawa di. Ay, ako ni mati ko iya di ka. Hari ginawat iya di.
arati di dah kaban gi. Kalau mau ngudutok no doko dit manam balik tidak kadau. Kejadian 3. Kejadian 3:1. Oh, di tengah-tengah no anuanku. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Buahnya bukankah? Sedangkan da ina poy boros kinorohingan, pinalambus kumadi Adam nga, nunu na poy hitit taman, milodakod akanon, tua-tua. Kecuali pokok buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kemudian na pong isiyo nga asampi ini manam balik, pasam balik. Man tadi di iati nga ambil positif to kon lelet kemudian da pasam balik ilo bo. Kadang-kadang ko ina pa jalan penyelesaian di isa-isa masalah nga sayra dat sambolikon sigog atau ko aduyaan yedit aduyaan nga iri ni penyelesaian da semua no. Jadi umbalan to kono gian isuang pia sambayang umbalan no manam balik pasambalik buli jadi di no pay sambayang natid dondo nga piro no linay to ko di sambayang umbalan no manam balik kalau iri no hit aralan dot korohian do kinorohingan yo tibo gyam baru no kamatu Oke, jadi ayah pukulan namo madi hoy ilo dambo di nga pasambalik ka tumurog pasambalik nga pahingami mah ilo na kamuan ko mo miya galit dia ki pasambalik ka tumurog to kito dati nga ilo na pot masa di siyo nga kontok nga pasambalik mah Komanda isang bayang hindi nga iya diri mo. Pasambalik ke tumurog nga monoponti malatimpu daw. Susuai panudukan na bay nabi. Okay. Nakura titulo na masikin dat idapan da kinarahingan. Sarohon datid harolo kamoyin dat di hadapan Allah. Paingkura gyala komanda masikin di hadapan Allah. Kemudian pula nga haramati pisuayan dat masikin di hadapan Allah dan masikin di hadapan manusia. Harap pisuayan nila. Paingkurad ailan datid masikin da idapan da tulun. Ina po datik kakitanan nga ay sa kahaharan gi. Am irini kamandatid masikin. It ay so no po nunununo. Masalah na po datit nga sudah pun masikin. Dari segi harta benda ipay ko boboyuhon dati nga popokito dat isa ito ko. Okon lagi popokito iati na poti nga alayak ko guys yung masikin. Yan di ba? Masikin ka nagi malas akaul paingkura pagad tulun pangamon sekira masikin may karaja kemudian kanda datim kangam guys yung masikin ka nga paingkura di kemudian miskin di hadapan Allah asarang ko naray tanda dati tidkot badi gulo ba nga iho nga nalihuan ko na di menunu tajuk Ailan natin isa na po ciri kaboboyuhan iti masikin nga makiano. Jadi ihati na po it asaro makiano kumakinorohingan. Papakito nagid masikin to kay idapan kinorohingan. Makiano ko pag hindi nga aiso idya. Iswang dat karuhanian dati asaro tokod ay
Asaro to ka makiano da kinarahingan. Sambayang to ko asaro makiano. Makiano pangintirungan, panguhupan, pangahakan. Mila nagi dati kamoyan dat papakitad iyati ng patinga masikin dilo. Jadi pengkukura la masikin dat kamoyan dat kahano kerajaan suruga. Asaru toko dat haro hubungan kumakinarahingan. Sekira no po kaya toko no pagyadi pakianuan gi. Ngamantad dat kapurimanan toko kakurangan. Ila no makiano kasari toko. Sairad asaru ko makiano. Asamok kasari toko di pakianuan. Miyaga naman na dati haro pormohonan kumad ang YB gi. Pihulit-hulit na dati mo ipakiano. Sairad hara lawatan di siyo nga. No ka dati, may siyad dilo. May ruba ka. Karuba. Sugaton. May kagod dila YB. May tokoy tujuan. May panugat. Kasari-sari dat sumuko makiano. Jadi mantad ko kasukuan dati kumakinarahingan papakitad ihati na po nga somok nagi kumadi siyo. Ila na imbulayan takubay na lagi. Mantad ko hubungan dati somok kumakinarahingan papakitad dat ihati na po nga masikin. Masikin ta ka tirohani, masikin ta ka pangintirungan. Nuno na po nga masikin ta ka ti. Mantad ko kapurimanan ta ko masikin, kasari-sari ta ko sumuko kumakinarahingan. Nakuro, tumakiano to ko. Pangintirungan, ta ko'y kaya da pangintirungan. Bahkan ay sa imila datit pabuatan dat yatin na po nga mila mangintirong katinan sendiri. Makiano to ko'y kinarahingan. Masikin to ko'y pangintirungan. Semangat masikin to kay semangat. Kalingasan masikin to kay kalingasan. Tusin. Aku mo idadi tusin nga karajaon na gimana may pagano gi. So ngintay ba tusin hingga nga haro nga usaha po dati. Jadi ansanan na po kaposiyon dati tinga masikin to kana poti. Iri pagid sumuko kasari to ka kinarahingan ng makiano. Mantad ko kasukuan dati ko makinarahingan, ilo na da kasari-sari dat asamok to ko. Asaro to ko na sumambayang at ilalabo. Wah. Tuhat matidit tagayo hilo nga. Man to kay lologo tanto ka mangimbulay ang bayang kuro. Tadaw do suwab. Hari Jumaat na suwab gi. Ako pa dadi napasan na sa minggu bay no hoy. Hari Jumaat na suwab 14 hari bulan gi. Jadi pohilon ta kana pula pelajaran da bay no nga orohyan ako didat mamaray tilot di bahagian akhir di pelajaran dati. Maya iti bukod nukati menjadi murid setiap hari. Harus angulun at pangkotbah dat minabora sumia galiti. Kaharaan omnogi kalidasan antakan di Yesus siyo. Tuluh na papanambarasan ti pangkotbah nga kaharaan kalidasan. Jadi boros na pati pangkotbah nga may galiti. Antakan dat hiti pamaguna ni Yesus di laid. Haro walay di siyo. Kaayso ka pagbuhatan. Isiyo na po, Yesus akong balot haro walay bahkan duo piyahot
watangga kayu penggul galet ya lo. May pamalayo okay, ade alancar kopi dusun. Yesus tidak pernah memiliki sebuah rumah dan dia bahkan tidak memiliki 2 batang kayu di mana dia telah disalibkan. Yesus nupom ais nuka akom balahar walay bahkan ipiahit 2 watangget salib kayu nga ako ni kadisyo aiso okay? Bahkan dia tidak memiliki 2 batang kayu di mana dia telah disalibkan nga mantad ko kinomosikino disyo iati na po nga harodi kasiwatan ng mga bahagian mantad ko kinakayao do lisih daw di paingampus sa kiranad minsiriba toko asikap toko do tudukan masikin toko isuang do rusad do olidang. Okay. Ino pa naritan dahil lolo nga mantad ko kinamosikino di Yesus ay suwalay disyo bahkan isalip nga akon ko disyo kamon kuno pati nga dari segi harta benda nga mantad ko kinamosikino di Yesus iati no podi nga nung kadhilo haro di bahagian dati det lisi kinakaya o do lisi di kinorohingan okon no ko kinakaya o do lisi daw nga poy ngompus pakagoy lisi disyo sayra no pod iati no po nga minsiriba ginawa dati manuh tokot tudukan miyampay dot mosikin tokot isuang doro makiano toko dot panguhupan no kumakinorohingan kamon na pumharoy matiot ilo no lo kamon dot pasambalik ilo mantad ko kinomosikino nga nonuan toko di kasiwatan peluang dot milo toko minso mo krumomot kumakinorohingan. Okay, jadi pohilon toko na pelajaran na kasawad may no andasan ko dad si tangadam ko natibay no mo nga alay di pumadi kasari ki. Okay, home yang pay toko pa di tompinay Masmil maya dot konsikahan production haroson dihon magisusuay no pakapuriman anda iti pamogunan kasi okay nga sondi kasari to kono kumad kinorohingan ay garit pia kasari paingkuron no paawayaan nga manto kono pa ipasambalik ay garit nga ay to purimanan okay Magisusuay patapurimanan toriri mo kada mo haroson lihon no kita balut Yesus kasasarit korong memodumi ay soko irat sinunod kadang ketong Yesus na sondihon. Ano misis ato kad isang sambayang
Kinoringan iso di bayno insan pod ong hay to nakalimpupusi hay si panambarasan dat misusul di bayno. Omnoratian nagidahay dat pangkukuro kaboboyuhan iti aki haro dat itabuangan da kinoringan. O gumukot amo dahay nasangkad dat maya iti pelajaran soban bayno nga anuay na hay dat ay korotian mantad dat Roh Kudus gisambot santog no pwede ko balik kahangan dahay nga oratian dahay lobi dandot o somo kong ogirot dahay dat tumano dia pahingka nagit iswang dat ralan ko pasyan dahay nuno pa'y away ang dahay nga mainahe anuay da ginawad agaras gisambot patilombo siya dat ogirot dat tumano dia nuno pa kanta kan away ang dahay nga poin sondi kasarihay kumadia at tumagwang di kantakan-kantakan nga halip yang may galidi ilan sanan dahay mantad kalisino makiano yahay dat sa kiramyentak ni karahyano nga nuno pahit amu asanong ga okitan mantak ko pasyen dahay nga mahino poin sa dua iri iyahay nagkikadawti nga ang alomok sa kirad mentak to karahyano nga poin sa dua no mantadet pagumbalan dorogan itang parungol dahay pahingkuran dapat awayan dahay nga anuan ni haydat kalingasan kagarasan da ginawat tumagwang isang buat patilambo siya kaano dat manghigit tit katubayaan mga ngatatulon da swero mikat kumadya kung sikaw Tuhan itinasamay dahay isuarang Yesus. Amen.